Mwiriwe neza bakunzi ba Pamakio TV. Ndagushimira cyane kuko ukomeza kudukurikira, ukunda video zacu ndetse utanga igitekerezo. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Niba uri mushyashya utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uyikore. Biroroshye cyane, ni ugukanda handitse subscribe munsi ya video. Reka dukomeze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rwa perezida 10 bakize ku mugabane wa Afurika. Ukuvuga iyo mvuze bakize, mvuze batunze byinshi kandi bihenze. Burya ntibigorana kumenya umutungo wose w'umuntu, yaba ari uworoheje cyangwa se ari ukomeye. Ariko iyo bigeze ku bantu b'ibihugu bakuru cyangwa se ku bakuru b'ibihugu, bigorana kurushaho nubwo hatabura abashakashatsi babyinjiramo kugeza babimenye. Kuri uyu munsi tugiye kubereka urutonde rw'abakuru b'ibihugu bitunze cyane cyangwa se batunze cyane kurusha abandi. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka kugeza ku wa mbere. Ku mwanya wa 10 haza witwa Idriss Déby Itno. Idriss Déby uyobora igihugu cya Chad kuva mu mwaka w'1990, yagiye ku butegetsi ahiritse uwari ku butegetsi ndetse ahita afata ubutegetsi kuvuga. Kuri ubu abarirwa mu mutungo wa miliyoni 50 z'amadolari. Igihugu cya Chad kibarirwa mu bihugu byamunzwe na ruswa ku buryo bukabije, ariko nanone kikaba ari igihugu gicukura peteroli nyinshi n'ubwo abaturage bacyo barenga 10% babarirwa munsi y'umurongo w'ubukene. Ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 haza Isaias Afwerki. Isaias Afwerki ni perezida wa Eritrea kuva mu mwaka w'1993. Uyu yavutse kuri 2 Gashyantare 1946. Kuri ubu abarirwa miliyoni cyangwa se umutungo uhagaze akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari. Bivuga ko umutungo mwinshi awukura mu mana agenda ahabwa n'imiryango mpuzamahanga itandukanye. Ku mwanya wa 8 haza Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi ni perezida wa Misiri kuva mu mwaka wa 2014. Al-Sisi mu mwaka wa 2018 yari ari ku rutonde rw'abavuga ikijyana 50 ku isi. Uyu yavutse mu mwaka w'1954 ndetse kuri ubu akaba abarirwa mu mutungo uhagaze agaciro ka miliyoni 185 z'amadolari. Umutungo we ahanini ukomoka ku mitungo yagiye yaragwa cyangwa se ku mutungo yarazwe ndetse no ku butaka. Ku mwanya wa 7 haza umwami Mswati. Umwami Mswati ayobora Eswatini, yahoze yitwa Swaziland. Kuri ubu abarirwa akayabo ka miliyoni 200. Amenshi muri aya akaba yakura mu ishoramari ritandukanye akora. Uyu mwami w'imyaka 51 afite imitungo myiza cyane kandi ihenze. Aha havugwa nk'imodoka yo mu bwoko bwa Maybach ihagaze ibihumbi 500 by'amadolari. Afite indege yihariye ihagaze agaciro ka miliyoni 17 z'amadolari. Uyu kandi akaba azwiho gutunga abagore benshi cyane, dore ko n'ubushize yashyizeho iryo tegeko ko abagabo bose bagomba gutunga abagore benshi. Ku mwanya wa 6. Umwanya wa 6 ni Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ayobora Afurika y'Epfo, nawe ari mu bakuru b'ibihugu bakize cyane nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Forbes magazine. Cyavuze ko Ramaphosa abarirwa akayabo ka miliyoni 450 z'amadolari mu mwaka wa 2015. Icyo gihe kandi tubibutse ko yari ku mwanya wa 12 ku rutonde rw'abantu bakize cyane muri Afurika y'Epfo. Umwanya wa 5 haza Paul Kagame. Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda guhera mu mwaka w'2000. Nyuma yaho uwari perezida yari amaze kwegura.
yavutse mu Kwakira 1957 mu majyepfo y'u Rwanda nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times mu mwaka wa 2012 cyavuze ko Perezida Kagame abarirwa akayabo ka miliyoni 500 z'amadolari. Icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko Perezida Kagame ndetse n'umuryango we bafite imigabane mu bigo bitandukanye by'ishoramari ari nayo soko shingiro ry'umutungo we. Muri ibyo bigo harimo nk'icyitwa Crystal Ventures, ubwacyo kibarirwa agaciro ka miliyoni 500. Ku mwanya wa 4 haza Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ayobora igihugu cya Kenya. Yavutse kuwa 26 Ukwakira 1961. Uretse kuba ari perezida w'umukire kuri uyu mugabane, ariko arubashywe cyane muri Kenya, dore ko se umubyara yagize uruhare rukomeye kugira ngo Kenya ibone ubwigenge, aho yaje no kuba perezida wa mbere. Kuri ubu rero uyu abarirwa miliyoni 500 z'amadolari, akaba nawe ari ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu bakize kurusha abandi. Umutungo wa hanini bivuga ko uwukura mu butaka, dore ko ari we wasigaranye ubutaka bunini cyane bw'umuryango we, bungana na hegitari zirenga 200,000. Ku mwanya wa 3 haza Theodore Obiang Nguema Mbosogo. Nguema ni perezida wa Guinea Equatorial. Uyu yatangiye kuyobora iki gihugu mu mwaka wa 1979 ndetse kuri ubu akaba ari no ku rutonde rw'abamaze igihe kinini ku butegetsi. Yavutse kuri 5 Kamena 1942. Uyu ni umukire cyane kuko abarirwa akayabo ka miliyoni 600 z'amadolari, nk'uko byagaragajwe na Forbes magazine ikunda kugaragaza agaciro k'imitungo y'abantu batandukanye. Umuhungu mukuru w'uyu muyobozi ashinjwa kwigwizaho imitungo mu buryo dore ko Ubufaransa bwanafatiriye imwe mu mitungo ihenze cyane. Ku mwanya wa 2 haza Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo ni perezida wa Gabon kuva mu mwaka wa 2009, ubwo se yari amaze kwitaba Imana. Yavutse tariki 9 Gashyantare 1959. Uyu abarirwa mu baperezida bakize ku isi ndetse akaba abarirwa akayabo ka miliyari 1 y'amadolari. Afite imitungo ihenze cyane hanze y'igihugu. Harimo nk'inzu izwi cyane yitwa Town House iherereye mu mujyi wa Paris, ibarirwa agaciro ka miliyoni 138 z'amadolari. Ku mwanya wa 1 haza Mohamed wa 6. Mohamed wa 6 ubusanzwe ni umwami wa Maroc. Yavutse kuri tariki 21 Kanama 1964. Ubu abarirwa miliyari 5 na miliyoni 800 z'amadolari. Uyu kandi yanashyizwe ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abantu bakize cyane ku mugabane wa Afurika. Umutungo we ahanini yawukomoye ku byo yasigiwe na se nawe wari umwami. Kugeza ubu bivugwa ko afite 5% by'imigabane y'ikigo cy'ishoramari muri Maroc, Société Nationale d'Investissement. Uyu afatwa nk'umwe mu bakuru b'ibihugu bavuga ikijyana ku mugabane wa Afurika. Mohamed wa 6 niwe uri ku mwanya wa 1. Ndagushimiye cyane ko wadukurikiye. Nshimiye cyane ko warebye ino video kandi ukaba uyirangije. Ndizera neza ko wishimye. Ndakwizeza ko data cyangwa se bundle, amafaranga ukoresha kuri internet aba adapfuye ubusa. Cyitonderwa, imibare iba yatanzwe hano ni ukugereranya imitungo ishobora kuba irenga imibare yatanzwe cyangwa se yariyongereye nyuma y'ubushakashatsi. Ndagushimiye cyane. Utarakora subscribe, ikore. Komeza ugire ibihe byiza.